Bismillah, vassalatu vassalamu ala Rasulillah. Allah'tan selamı, rahmeti ve bereketi her birinizge erişsin. Dinde bulgan artıqlıq. Biz dinde anı ötəvgünə tugil, nişikdə olsanı arttırıp ötəsibiz kile. İndi o bizning turmuşumuzga ko'proq ağırlık getirse, yeki o'zi bizning turmuşumuzda ol nişikdə olsa bir qiyinlik bilan o'tasak, mına şul vaqtni ol Allah'ın dini degan ravishda fikr kelib chiqadi. Hayır vaqtni shunday so'zda bor. Endi Allah bizga qarshi bo'lg'ash, shinniqdan biz Allah'ın yo'lunda degan bir shunday fikrda kelib chiqa. Agar da men qiyin bo'lg'ash, ya'ni men ishimdagi bo'lgan shaytonim qarshi kela, hamda endi mana bu menim nafsim bilan kurasham, mana o shinniqda mana shunda Allah dininde endi tirishlik deb o'zlarin o'ylarga mumkinlar. Lekin de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge bu meselede indi hadislerinde hem de Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bizge açıklap jibere. Artıqlıq dinde tıyıla cemaat. Qaşan biz şirklerden çıqabız. Hem de olmaksız bir söz bilen atala el-gulu fid-din. Yani artıqlıq, yani şirklerden çıqu din meselesinde. Hem de Allah'ın en korkunuşu qaşan kişiler peygamberlerini Allah uğruna koya başladılar. Hem de Allah'a ibadetlerini bağışlayırlar. Şuluk vakitte eğer de biz qarasak dini meselege qaşan kişiler halal eybirden tıyılıp özlerinin turmuşlarını tuğulsınca ibadetke bağışlay başladılar. Çünkü ayrılar turmuşların, gadi turmuşun mahsus ibadetlerden. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ite istavudu billah. Kul ya ehlil kitab la taghlu fi dinikum gayril haqqi ve la tattabi'u ahwa'a. Ya kitap ehlileri, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge hatlik bulgan dinler, Yahudiler hem Nasaralar, Allah subhanahu wa ta'ala onlarga müracaat etip ayta. O'zingizning diningizda ortiqlikni qilmag'iz. Qaysi sizga peygamberlerigiz, rasullarigiz öğretmegen meseleni o'tamagiz. Ya'ni narsa bor, şu dinde niş Allah getirdiler, qolg'iz, orttirmag'iz. Peygamberlerini Allah uğruna Allah'ın balası etip kılmağız deyip bizge Kur'an-ı Kerim'de bir işare bulup tura. Şulluk vakitini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özüne hadislerinde bizge şunday revişte anlata. Buldu bir hal sahabeler bilen. Qaşan 3 yaş sahabe kuvvet ve izzette alar bir-birsine qarata indi va'da berishdilar. Birisi aytdi: Mindi ömür boyu namazda tünni o'tkarashakmin dedi. Yani ömür boyu her tünni yuklamışa namazda bo'lashakmin deb va'da bera. Allohga yaqinayam deb ayta. İkinci sahabe aytgan: Mindi kunlar boyu her gün indi uzmusha yıl boyu orazada bo'lashakmin deb aytgan. Shunday bir va'dasi bo'lgan. Üçüncü sahabe aytgan: men ömür boyu xotin qizga uylanib, o'zinim ixtiborimni angar bermayashakmin, oila qurmam, endi tug'ilsincha dinga o'zimni bag'ishlayman degan hamda shulq vaqtda endi mana shunday allar aytilguzincha izgilikka erishasi kelganlar Allah qarshida bir o'zini qarata botirlik ko'rsatirga. Shul vaqtda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerin işitkeş aytib qo'ygan. Ama inni akhshakum mullah ve atqakum. Şınlıqta men sizning arag'izda eng Allohga qarata taqvoli kishi. Hamda men Allohning ashuvidan sizning arag'izda eng nig'roq qo'rqam. Hamda men tilim Alloh taolaning ajr savoblарын. Menda tunlarin namoz o'qiyim. Kunduzda namoz o'qiyim. Lekin de yo'qlayimda. Benim bar uraza tutkan günlerimiz. Qaşan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uraza tuta mahsus Ramazan ayından dışında. Lekin de şuluk vaqtda endi uraza tutmagan, aşap yürgen, oğaylan bilen bulgan günlerimde bardı. Şul vaqtni ul aytib qo'ya, menim de xotinlarim da bardı. Men uylandim dey. Şunaqta saqlanıgız dindagi bulgan ortiqlikdan. Kim meni sünnetimden, meni örnegimden yiragaya, şul vaqtni ul menim dinimden de yiragaya dey. Qadrli cemaat, bizning islom dinimizda
өзіне қарата толырсынша өзіңді динге беру, нешік біз аны кішішәрі өшті аңдарға мүмкін, ғайледен, туғаннардан, кішілік жәмуетінден кету білен, аны бір нешікті туры кетіріп болмай. Шулық оразада да. Әгер де біз олайбыз екен, 18-19 сағат ораза тұтқаш әжір савабы көбірек, әйінді 8 сағат ораза тұтқаш әжір савабы әзірек деп, жемағат ол біздің қатабыз. Шул уақытна Рамазан айы жемағат, ол фақат оразадан ғана тұрмай, ол садақадан да тұра, ол Құр'ан оқудан тұра, ол тарауих намазларынан тұра, тәхәджуд намазларынан тұра, дұға кешелерден да тұра. Әгер де жай күні біз тарауих намазларымызны тез-тез гіне оқырға тұры келсек, шынки инді сәхәрін ошарға тұры келедір ебет, инді келіп жете түрелі. Қыш күні біз түннер бойы Құр'ан оқып, түннер бойы тарауих намазлар оқып, қиямул-ләйл үстәмә инді йықлап алғаш, яңадан тұрып, намазлар оқи аладырық, тәхәджуд намазларына тұрып оқи аладырық, шул уақытны иркінләп сәхәрін ұти аладырық, мәшітке келіп те, жемағат, ифтарлы мәжлислерін қарасақ, біз аны нихәтлік жайлы иді өткәріге қыш күні уақытында мәшітлеріміз тиресінде, ол һичшиксіз аны неғметлері зор. Рамазан айыбызның язға күшуі ол Аллахтың бір рахметі, һәм де ол Аллахның рахметін жеңілігін біз қабыл етірге тиішбіз, иншалла. Әгер де инді тұрмышығызны ораза білән, һәм де инді изгі ішлер білән көбейтесіңіз келсе, Рамазан айында тышында да ораза тұтып бола. Көбейтірге бола нәфіл оразаларын иншалла. Һәм де Рамазан айын біз кәмілләштірі алабыз зікір тәсбих, Құр'ан оқу білән, һәм де кешке намазлар білән. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.